Bandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon ulun susun Nabi Adam, nyan keindah tuangi tengku bandum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netap iblis. Le Nabi Nuh masa sepene pegat kapai, gepeding kenan bala tentara jenis bekai. Pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tak murah dan sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail, Yuhdi mina suruh Rabbi kurban nasir. Siplo Harun sibla Musa an Imran, Bukit Tursina drone mari dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatat su, ia yang jilengan jadele tedang laju. Yang ke-11 ulun pegazul kifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allahu debjina. 16 Yusuf belen pengetat samlako. Tajro rupa Nabi Yusuf hai bong hati, cinta Zulaikha purmo raja di nanggro musik. 17 Syu'ib umu katrib suput mata, yang jok tungkat ke mu'jizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaqub, 20 Nabi Yunus lamprun engkeun. 20 pun ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan yang esa. 25 pambekenang wahirakan, Nabi Muhammad pangule Rasul kesudahan. Bandum Nabi 25 aibo hati, jak merena bedah jino be laloli. Jak merena ba ulama be lilalo, gadah umur malam telah duduk. Gadah umur malam telah duduk. Siplo ya raya tanda kiamat, Nabi Muhammad nana mesabda, oban trawate karab kiamat, Nabi alamat
siplo tanda yang kefon Nabi harta rata jenang rong kain tergempa tanda kedua menanasyid bago rata jelasago di raya yang kelihatan hai wari kaum kededum tutong dusun ngan kuta tanda yang kempet rangkan sinarong jerata sago perang saudara tanda kelima neken janjongan getarnya Islam gada wibawa yang keenam tanda wahai sahabat dilegasintan jino kakaya harta letak rumah metingkat jabatan kana tanda ketujuh hai bungang siran kaya barakan jino kapapa tanda kelapan nekele Nabi orang haji ramela goina mekaran jantunai haji ladum peng suci ladum peng riba tanda si goreng lepagadaragang inangan agam hanale beda inang soluwe agam panjang seputar anggota Tuhan muda tanda kesimpulan Nabi riwayat rakyat melarat dusun ngan kuta rakyat Bankameng ikan lam urang pemimpin nang rojo abal singa rakyat Bankameng ikan lam urang pemimpin nang rojo abal singa. Pajanna Tuhan hanajan patuhan hanapan kiban Tuhan hanaban nyangkuh Tuhan yang Tuhan getanya zat yang beda dengan segala ciptaannya hanamu bentuk hanamu jisim
banding dan serupa nyankuh Tuhan yang esa pajanna Tuhan hanajan patuhan hanapan kiban Tuhan hanaban nyankuh Tuhan yang esa hanajaro hanagaki bepikehi manusia yang tahayal nyankan Tuhan abih akai murtad deka nyankuh Tuhan yang esa turi makhluk turi Tuhan nyangkan makhluk nyankuh Tuhan lebih banyak beta pikir susah hati tauhid cedera nyankuh Tuhan yang esa pajanna Tuhan hanajan patuhan hanapat kiban Tuhan hanaban nyankuh Tuhan yang esa mukhalafah lil hawadisi sinan kunci tauhid hamba ahlu sunnah dengan yang lain sinan kaim titik beda ahlu sunnah dengan yang lain sinan kaim titik beda hati-hati hai saudara pajanna Tuhan hanajan patuhan hanapan kiban Tuhan hanaban nyankuh Tuhan yang esa belin di langit manyang 15 cat menjerelah cahya lemahu benata ingat kemangan ayah yang kata kebaksi dalam kubur benata ingat kemangan ayah
yang kata kebah si dalam kubur pemangan ayah kagwa bak Tuhan harta warisan tinggal dalam dunia Bentan hanali pemangan ayah tapi arwah yang jak semawa Bentan hanali pemangan ayah tapi arwah yang jak semawa tiap malam sabe arwah gewang gedang anak toji oleh depa gedang bak pintu gemu bisa lum anak geh Bandung gekalan rupa gedang bak pintu gemu bisa lum anak geh Bandung gekalan rupa gekalan anu hudem senang tan rumah metingkat motor Toyota Tengok lam asik gaso spring bed Gumorayatan arwah poma Tengok lam asik gaso spring bed Gumorayatan arwah poma Pelen di langit manyang 15 Jat menjerelah cahaya lemahu Benata ingat kemangan ayah Yang kataku bahlam seput kubur Tingat nasib drah Geehlam jiran Bantai tanah cak liang jut ketika Tengah gemomo gemarit yohnyan Hai anu badan ingat kepoma Tengah gemomo gemarit yohnyan Hai anu badan ingat kepoma Wahai anu lon pakan tuatan Kulon lam jirat lon lam kubur Hantam tak kirim membacud obat Hantam kaintat musikre doa Hantam kakirim membacud obat
hantam kaintan mesikre doa lampuh tanah belang lonku bahnyopan adralun harkat masalam dunia ba'lun mitanya tuwa ibadat luhutan mupad asapihana ba'lun mitanya tuwa ibadat luhutan mupad asapihana bulan di langit manyang 15 cat mujeralah cahaya lemahu benata ingat kemangan ayah yang kataku balam sepot kubu benata ingat kemangan ayah yang kataku balam sepot kubu kabina bacut yang lon harkatnya sebab Tuhan azam sibaraya menanggelake oleh arwah baan lidah yang dalam dunia menanggelake oleh arwah baan lidah yang dalam dunia benata ingat kemangan ayah yang kataku balam sepot kubu menyona warisan urung syikuba bek salah bata puguna menyona warisan urung syikuba bek salah bata puguna bulan di langit manyang 15 cat mujeralah cahaya lemahu benata ingat kemangan ayah yang kataku balam sepot kubu benata ingat kemangan ayah yang kataku balam sepot kubu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim lebih terpangkat Nabi getanya
dan mesida yang tak pesah bulan di langit citren ubuma Nabi getanya di pemulia Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim lam sampai bajai bulan di tamang hirun tercengang di kalan rupa lam sampai bajai bulan di tamang hirun tercengang di kalan rupa di tebir sinan jiling ke Ka'bah rakyat barullah di kalan rupa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim tujuh saf tujuh di lingkar sabik hirun si kafe di kalan rupa tujuh saf tujuh di lingkar sabik hirun si kafe di kalan rupa di tebit sinan jie ulangit bintang mebled-bled puja Rabbana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim sidumnan mukjizat Nabi Muhammad sikafil anat handi percaya sidumnan mukjizat Nabi Muhammad sikafil anat handi percaya dipegah meno dipegah mede sikafi palih asa nuraka dipegah meno dipegah mede sikafi palih asa nuraka Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله 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 رب Allah qadirun maha kuasa. Oh ya Tuhanku kamu tolong bebagamu fum ilmu agama. Allahu Allah Allahu Rabbun Allah qadirun maha kuasa. Oh ya Tuhanku kamu tolong bebagamu fum ilmu agama. Allahu Allah Allahu Rabbun Allah qadirun maha kuasa. Oh ya Tuhanku kamu tolong bebagamu fung Islam yang lima. Bebagamu fung Islam yang lima. Rukun yang kufun mengucap syahadat. Kedua menghasembah yang lima. Rukun yang kelegayubu zakun menyonai jenibah harta. Allahu Allah Allahu Rabbun Allah qadirun maha kuasa. Oh ya Tuhanku kamu tolong bebagamu fum Islam yang lima. Bebagamu fum Islam yang lima. Rukun yang kepen puasa Ramadan mutan uzuran kani bagata. Menyona uzur gekelam fiqah tabu fidyah atau taqadha. Rukun kelima geyu haji. Utana suci Ka'bah mulia. Si umu de wajib
sekali menanggerawi oleh ulama. Allahu Allah Allahu Rabbun, Allah Qadirun Maha Kuasa. Oh ya Tuhanku, kamu tolong bebagamu feng Islam yang lima, bebagamu feng Islam yang lima, rukun yang kufun mengucap syahadat, kedua mengasembah yang lima, rukun yang kelegayuh zakun menyonai jenibah harta. Allahu Allah Allahu Rabbun, Allah Qadirun Maha Kuasa. Oh ya Tuhanku, kamu tolong bebagamu feng Islam yang lima, bebagamu feng Islam yang lima, rukun yang kepen puasa Ramadan mudan azaran kani bagata, menyona azar gekelam fiqah tabu fidyah atau taqadha. Rukun kelima geyu haji, utana suci Ka'bah mulia, si ude wajib sekali menanggerawi oleh ulama, menanggerawi oleh ulama. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tuhanku, polun ya Rabbi, kelun Nabi besah ke ummah. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad.
pada Allah yang peden rahmat, Muhammad yang sejahtera pada Allah yang peden rahmat, Muhammad yang sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi